Kapitan Inteng! Naa, napanan nga ti itlog ti manok ditoy. Ha? Kat no nakita idikalman nga ado ti itlog ditoy, binilang ko pa kahit nasurok asa nga puno. Nay, apay ngay? Ha, ang lalaki din ang takaw. Iso ti amaw. Ay, masapul nga ron amaamuan. No asino man tagtaktakaw iti itlaw. Oray siyak maribanang. Adda natakaw nga itlog ti manok ko. Anya? E di malis manan iti pagitlogan na di manok. Nas daawak. Ta nagpukaw manan nagiti itlog na. Ay, Ay, kaasimot nga ron ati manok mo, mare. huwag nga rod Angam sa bagay, manok laang day mare. Ay, angam, asino nga tati agtatakaw iti itlog ti manok? Masya nakiti manok ka, Wanggail. Namidwa nagitlaw. Namidwa mo ta napukaw ti itlog na. Delikado na. Ada nga ro din nagtatakaw iti itlog dito lugar tayaw. Wan nga raw. Agpaliw kaya na impag. Sana mabalin. Akastoy ti mapaspasamak. Wanang Gail. No matiliw yung tagtatakaw. Idatagyo adagos kanyak, tamultaan. Nay, damit gayam kalapaw man dito'y bangkagyaw tatabadaw. Ay kutuan ako araw. Imbagla paglutwak no da sidaan no kwa. Ha? Anya ngay day talutlutuan niya. Kita man. Lino katamatayin. Ay. Nangalama iti lamlambungan nyo nga itlaw. Ay kwa. Ay kwa. Itlog ti abuyo day ta kwa raw. Nasarakak iti igid ti bangkag may kinituyang ka. Ha? Ay, unata ka na yun matan nga na mapukpukawan iti itlaw dito'y lugar tayaw. Kahit anya kumamot ti pakainaigan day ta itlog ti abuyo iti bagbagam. Kinitam kumano talaga nga itlog ti abuyo. Uno saan di nakitam ko ron. Jakmut amaw. Wanya ti pagilasinan iti itlog ti abuyaw. Kasanaw, jak paimot nakakitkita iti itlog ti abuyaw. Kasla manok mitlag ti lang aday jay. Ure itlog na. Kasjay mitlaag. Ay, kasano nga mailasin ko nga rab no, agpada mo gayam. Ha! Apay kwarog, kasla na unagmat ti pampanunutam. Pampanunutak timbaga kanyak niya ang kalintay ngantay. Nga anya? Kunana, bababasit ka now. Ngam itlog ti manok ti itlog ti abuyaw. Kat, apay kumano kasta? Panagkitak namin iti itlog nga ilamlambong ni tata ba daw. Kat medyo dadakkel nga itlaw. Kasta ka de? Isu apa nagkunak? Itlog ti manok dayjay. Saan nga abuyaw? Adda akong di ti paraangan ti balay ni Kwarog. Mapana kita yan ti pagit itlogan ti upa a manok ni Kwarog. Dito yan. Ay. Makita kat adaw ti itlog. Ala ikit ti aminin. Adag ito nga itlog. Anya ngay day ito'y nakasupot dito eh. Itlog mo ti manok dagitaw. Ay, ito yan. Di mo man pakibiyangan day ta. Nangalaam iti ado nga itlaw. Ay kwa, ay awan bibiyang mo. Mutuyin day ta nakasupot. Tainak man ilambaw. Na, kat no nagado day ta. Di nakpay ikan. Ay imot ka alaklakayan. Sumurot kan tulatan kanya kaya bangkag ta. No kayat mo tagsida iti itlog ti manaw. Awan manan dagiti itlog ti manok kawang kail. Sinalbag kit diti kastaw.
Na, napukaw man dagiti itlog ti manok mo. Unang kang... makapasurunan ti kasto yung mapasmasamak. Agridam kayaw. Paliiwan niyaw no asino ti agar aramid iti kalukwan. Ay, nakakasin ni Kwarog. Sang-sangitan na di itlog na. Ay, itlog ti manok na at tinakaw da. Na, aging gaita. Di yu pailan natilew no asino dayta nga agtatakaw iti itlog. Nalibtak nga raw. Sana matilew. Ay, kaslal alya, adi la matiliwanan. Ay, puro itlog mo titaktakawon dayta nga agtatakaw. Trip na siguro ti kasta. Mga no mahilig iti itlog. Ay na. Ay, nabsugag iti husto tuyang. Agidagman pa dito ipapag ti kalabaw ta. Agrelaksak man pa tuyang. Umunakan to namang ituloy iti trabaho ta. Sumaruno akton no madamdama. Na, sang apulo nga itlog ti sindam. Idinto ta siya, dualaang. Ha, nagrawot ka. Malagi din. Umunakan. Tayo supay di matrabaho am itangal daw. Grabein, tuyang. Maturog tan. Nabambanog ka nagmalmalayam. Ad-adapay kanyak kasta unay ti bannog ka. Ay, unay kamatayin. No kastang agpas ngaw ka, ay katrumwar kamot Na. Di ka lamabain. Nagbangsay. Anya nagbangsit mo't asasawam. Itapno ang mom tuyang. Ije sa bala pagilyan, libre latan ti umutot iti sangwanan ti kaduan ti tao. Ha, nagbangsay. Na. Agat itlog. Ha, rumwarak man langan. Ay! Diyos kay. Rumwar ka lang! Nakararti ka, bakbakitan! Umutot kan tulang! Dilawan kan tumay! Gumatanga man iti asukar no addamar Adda! Hey, Adda! ata ba daw? Ha? Nagsaba ka mo dito itirsina ni kagawad ko anang. Ha? Kasino kada kayo kini kagawad tinagpasngaw? Ay kwa! Ay, siya kwa raw. Ay, jagman na mauta. Agkaraot tutak matain. Sipod pa iday. Ay kwa. Ay, awan kayam. Agad itlog ti utot mo. Nagbangsak. Ay, siyempre utot nga raw. Ay, naglaing ka ngagreklamaw. Ha? Itinto tamaki ang angot kayo laing, Mike. Ay. Na, bastos ka kidi Na. Lapdam mo't ano kwa? Rumwar nga raw. Malapdam aya. Ha? Adula amin niya muyaw. Ay, madandanagan matentuyang. Ay, manipod inadok tinagsida iti itlog kat kanayon matanti panagot-otot ka. Kuna ni midwife, natural kanulaang daytay ti may sa tao. Nasaya at kanukit di Tarumwar. Ha? Ay, agyaman na. Kung naklaki din no anya da ito yan. Makapadanag mo't nga main. Siya pa sa balit yangot na. Kat natural Taado nga rod ti sindam nga itlaw. Tinasayaan. Aliiwan nyo dahi jay, apari ba daw? Si puta makanayon, wud. Rabi ikan aldaw. Ang kag... Agdua-dua ak nga main. Gapo itinaamuakin ka kwaraw. Salit kiti dahi ta. Maduktalak lang nga iso tagtatakaw iti itlog. Iso ti pagitlugan. Ariglado ang kag. Bayan niyaw. 24/7 na paliiwak ni Tata Badaw. Adula amin amadmadlaw yu kan ni pari badong inteng. Anyat amutay ngay. Umdas lakit din dayta pagibasaran yaw. Ay, umanayin alid dahi ta para kanyak. Anyak, di nak mapabasol ano iso ti atapak ngagtaktakaw iti itlog ti manok. Nay, anya daytoy badaw. Kitaim lang arudan nga itlog ti manok da kita. Damagan pa'y laeng, Mike. Di ka pala nadidigra. Agkarautot ka lang arudan. Anya kumangay ti pagdanagak.
Isardeng mo ti panagtaktakaw mo iti itlaw. Sakbay amatiliwan da ka. Amangan no ibalod da ka. Makikita ti makikita ko raw. Ni tatabadong day di anggal. Aha, mapagsisilpo kon ti amin. Dajay, umasindagan iti pagititlugan ti manupay. Paliiwam no niya taramidin na. Wananggal. Aw, rugyan nanti agala ka dagiti itlaw. Tudas mo itan, pare ba daw? Ay, kasyanda ko maaparay. Ore ta isubli kong ti itlog ti manukyaw, kin ni Maribana nga tinakaw ka. Ay, di nakmala iti panagsangsangit mo, kasta. Anya, ay naparay. Atuyan dagiti itlog. Ay, itad kon kan ka paray. Ay, pakawanan na kon. Igamamlat na day ta itlaw. Di mo ibat-bate, no di mo kaya't apatiltilan ka iti 1,000. Winan. Paray, ay kasyan na ka din. Anyaya teramidin nyo kanyak. Ay, surutab ti bagak. Ah. Kasumanao. Na, Maray, asino di ar-aribungbungan da di taayan da kapitan? Apay, di mo amuaya. Ganon ni kabadong. Anya? Natiliwan da nga agtaktakaw iti itlog ti manok. Ha? Ay, una yan. Ay, ni badong kaw. Ay, anya mo ta, nakababain ti kasta. Ay, bada! Hindi ka matanagan, Maray. Barang bagbagaan laang ni kapitan ni Badong mo. Si kagam dagdadakaw iti itlog. Ala, igamam day ta nakasupot nga itlog ti manaw. ay, uwan pare. Ay, bada! Ay, agtanang ka kumamaritoyang. Ala, kwarog. Yadayuyo dito ni Marituyang. Matong palanggal. May kayaw. Ay, palubusan niyo kumani badong. Kwaro. Sana mapalain na nato yang. Ala, umadayo-tayo pa ay. Ala, magna ka. At ingataw. Dagiti itlog anak kasupot. Tapno makita dagiti tattao titinakaw mau. Ay, uwan pare. Magna ka. Ay, pukaw mo na ito. Agtatakawak. Agtatakawak iti itlog. Ay, Ala, tungkol palam timbag, salbag ka. uwan agtatakawak. Agtatakawak ititlaw. Detan paray. Nalpasa Ay, ulit-ulitim. Taagrikos tayo. Dito yung kalsada ng agsubli-subli. Anya, ay, agtatakawak ititlaw. Agtatakawak. Ay, tatabadong. Dakis tiyang takaw. Anusam no anya timpataw ni Kapitan Adusam. Sapay kumatag nakam kan. Ala sige. Dinan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Gani. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengay.